سرخط مهمترین خبرها. خودداری مقامات از افشای پرونده نزدیکان آموزگاری را بوده نگران کرده است. تاجیکستان فروش برق را به خارج کاهش داد. تاثیر جنگ روسیه در اوکراین وارد علیه مهاجران به زندگی آنها. روز بخیر بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم و امروز 1 آگوست است. نزدیکان اسماعیل رحمانوف آموزگاری دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان از آن نگرانند که با گذشت بیش از 1 ماه از ربوده شدن او دادستانی آنها را به پرونده شناس نمیکند. با گمان ربودن این آموزگار پدپولکوونیک وزارت کارهای داخلی اکمل یوسفزاده همراه با 1 نفر دیگر بازداشت شدند. پرونده آنها با گمان آدمربایی در بررسی دادستانی کل قرار دارد. یک نماینده دفتر مطبوعاتی این نهاد به رادیو آزادی گفت پرونده هنوز در بررسی است و برای شرح بیشتر مکتوب رسمی طلب نمود. نزدیکان اسماعیل رحمانوف میگویند به آنها هشدار دادند که با رسانه‌ها صحبت نکنند و در این باره بیانات نوشتند. حادثه ربودن اسماعیل رحمانوف شب 12 ایون در محله یکم سویتسکی دوشنبه رخ داده است. با اطلاع مقامات گمانبران دستان او را بسته به دریای فون پرتافته از جای حادثه غیب زدند. از این حادثه 50 روز میگذرد ولی طبق خانواده‌اش گفت از وی نشانه پیدا نشده است. تاجیکستان در 6 ماه اول سال جاری به خارج کشور نزدیک 974 میلیون کیلووات نیروی برق صادر کرده است. در این باره وزارت انرژی و ذخیره‌های آبی تاجیکستان اطلاع داده افزود که این رقم در مقایسه با همین دوره سال گذشته 85 میلیون کیلووات ساعت کمتر می باشد. ارزش برق صادر کرده تاجیکستان به خارج 383 میلیون سومانی حساب شده است. خریدار اساسی برق تاجیکستان افغانستان بوده در 6 ماه 685 میلیون کیلووات ساعت با ارزش قریب 320 میلیون سومانی دسترس کرده است. حجم صادرات نیروی برق به ازبکستان با 289 میلیون کیلووات ساعت با مبلغ قریب 63 میلیون سومانی برابر شده است. در عموم در تاجیکستان دوام 6 ماه اخیر بیش از 10 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید شده، در قیاس با همین دوره سال گذشته بیش از 3% زیاد می باشد. مقامات قرقیزستان در پی افزایش ریت‌ها در روسیه برای جمعیت مهاجران خود در شهر مسکو سمیناری آموزشی درباره سوادناکی حقوقی و مطابق شوی اجتماعی تشکیل کردند. طبق اطلاع خدمات وزارت مهنت قرقیزستان سمینار را نمایندگی این نهاد راه اندازی کرده است. در روسیه از 19 تا 25 ایول عملیات نلگال 2023 گذرانیده شد. وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که در نتیجه این عملیات حدود 7000 مهاجر اخراج شده، علیه چند هزار کسی دیگر پرونده جنایی باز شده است. مهاجران تاجیک نیز 2 ماه به این سو از فشار و تعقیب در روسیه شکایت دارند. برخی در پی این ریت‌ها اخراج شده، گروهی دیگر از مهاجران در پی جنگ روسیه در اوکراین به نزد پیوندانشان به تاجیکستان برگشتند. تاثیر جنگ روسیه در اوکراین و هم بازداشت و تفتیش مهاجران در روسیه را ساکنان ناحیه بالجوان 200 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه احساس کردند. آنها میگویند این حادثه ها به زندگی آنها هم که نانآوران خانواده‌شان در مهاجرت بودند و هستند نگران میکنند. گزارشی را در این باره همکارم محمود جان رحمتزاده تقدیم میکند. ساکنان دهات دورافتاده مانند سرخواسار ناحیه بالجوان با شدت نگران جنگ به اساس روسیه در خاک اوکراین و تاثیر آن بر زندگی مهاجران تاجیک هستند. اگرچه فرزندان این مردی بازنشسته در مهاجرت نیستند، ولی خبر تاثیر جنگ و برخورد مقامات روس با مهاجران تاجیک از طریق صحبت‌ها در معرکه‌های همدهگانش میشنود. دیگه هم آدم خواهد میگن که نه روسیه خیلی اوکراین تاریکات توزیکو را اینجا دیپارتا سکایستون اما آدم ها گام میزنن گل گوش میکنن گم تلویزیون هم تماشا میکنن. در حالی که ساکنان دهات ممکن است درک کامل جنگ به اساس روسیه در اوکراین را نداشته باشند، اما میدانند که این جنگ کار و زندگی مهاجران تاجیک مقیم روسیه را به خطر انداخته است. این کشاورز همراه پسر مهاجرش خانواده‌اش را تامین میکرد، اما با دلیل افزایش فشارها به مهاجران تاجیک از جمله رید و تفتیش‌های زیاد مجبور شد پسرش را به خانه بازگرداند. یکسمنا اخدنام هست با همسایه و اخش تا او را فرقش در امر است کسی باشه نباشه همان برادر ما
فرزندای ما نوار رفت اومد مثلا شرایط یعنی کار کین توشی یکی شرایط مجبور میکنه میره با اگه همین روز بگذره در وطن خود کجا میره بله کم شد بعد شرایط خیلی کین شد معلومه کینه ҷамоати деҳоти сари хосор ки дар 200 километраи ҷануби шаҳри душанбе қарор дорад бо ҷамъияти наздик ба 8000 нафар калонтарин ҷамоат дар ноҳияи балҷувон ба ҳисоб меравад. дар ҳоли ҳозир 294 нафар аз ҷумла 4 нафар зан аз ин ҷамоат дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар шаҳрҳои гуногуни русия қарор доранд. 2013 ин тараф мардуми мо ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафарбар мешаванд. ҳай зиндагишон аз ҳисоби анамун муҳоҷирати меҳнатӣ аз ҳисоби анамун шаҳрҳои русия мебошад ки омада барои худшон сохтмонҳои манзилу гирди атрофи хоҷагиҳошон маҳкамкорию амихелӣ даромад доранд аз ҳисоби муҳоҷирати меҳнатӣ аз шаҳри русия. дар тоҷикистон бекорӣ мушкили асосии сокинон аст ва агар кор ҳам пайдо шавад маошҳо аксари ниёзҳои сокинонро қонеъ намекунад. мақомоти тоҷик мегӯянд ки дар русия ҳудуди 600 000 муҳоҷири тоҷик аст. мақомоти русия адади муҳоҷирони тоҷикро беш аз 1 миллион нафар тахмин мезананд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. шаҳрдори душанбе қарореро содир кард ки пардохти хизматрасонии коммуналӣ ва дигар намудҳои хизматрасонии давлатии ғайринақдӣ тавассути пардохтҳои ҳушманд сурат мегирад. дафтари матбуоти шаҳрдори душанбе хабар додааст ки бар асоси ин қарори раиси шаҳри душанбе рустами эмомалӣ дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри душанбе низ пардохти маблағи китобҳои дарсӣ аз тарафи падару модарон ба таври ғайринақдӣ амалӣ мегардад. тибқи фармони эмомалӣ раҳмон президенти тоҷикистон шуруъ аз имрӯз 1 август пардохтҳои ғайринақдӣ дар кишвар ҳатмӣ мешаванд. пардохтҳои электронӣ дар бештари аз кишварҳои ҷаҳон ба як амри маъмулӣ табдил шудааст. дар тоҷикистон бори нахуст пардохтҳои ҳатмӣ давлатӣ бо ин шеваи нав роҳандозӣ мешавад. бахши як рӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 1 августро фаро мегирад. 1 августи соли 1936 театри мусиқию мазҳакавии шаҳри хорух таъсис шуд ки баъдан ба номи Меҳрубон Назаров гузошта шуд. театре барои 400 тамошобин дар солҳои шӯравӣ соли даҳҳо намоишномаҳои касбии, драмавию мазҳакавиро ба саҳна мегузошт ва баъди истиқлолият то 2 намоишнома дар сол маҳдуд шуд. театр бо намоишномаҳои Ишқи парӣ, Даври Орифӣ, Калила ва Димна ва Шоҳносири Хусрав ва ҳунарпешаҳои мисли Меҳрубон Назаров, Заррагул Искандарова, Бовар Хусрав ва дигарон маъруф шудааст. аз 1 августи соли 2005 дар беморхонаву дармонгоҳҳои тоҷикистон расман низоми хадамоти пулакӣ ҷорӣ шуд. ин қарори вазорати тандурустӣ дар доираи барномаи хидматрасонии бо кафолати беҳдоштӣ дар тоҷикистон роҳандозӣ шуда ҳадафаш пешгирӣ аз коррупсия ва фароҳам шудани хадамоти босифати тиббӣ ба аҳолӣ буд. вале бо гузашти солҳо интиқод аз ин низом кам нашуд ва қишри бебизоату нодор аз дастрасӣ ба хадамоти босифати тиббӣ бенасиб гардид. 1 августи соли 1951 сиёсатмадори тоҷик Акбаршоҳ Искандаров таваллуд шудааст. раиси собиқи шӯрои олии тоҷикистон дар авҷи рӯёрӯйиҳои солҳои 1990 муддате иҷрокунандаи вазифаи раиси ҷумҳурии тоҷикистон ҳам будааст. ҳамеша гуфтааст ки барои мардум ва кишвар хидмат карда нотавонии худу ҳамкоронашро дар пешгирӣ аз оғози ҷанги шаҳрвандӣ як камбудии ҷиддӣ номидааст. қурби рубли русӣ нисбат ба рӯзи гузашта бетағйир боқӣ мондааст. имрӯз 1 август низ 1000 рубл ба 119 сомонӣ иваз мешавад. бонки миллии тоҷикистон $100 амрикоиро баробар ба 1091 сомонӣ таъин карда, 100 евро ба 1200 сомонӣ иваз мешавад. бинандаҳои азиз, ташаккур ки моро тамошо кардед. рӯзи хуб дошта бошед ва навиштани назару пешниҳодҳои худро ба мо фаромӯш накунед. худо нигаҳдор.